ассалому алайкум дӯстон, мардуми дурай ватан, нафарое ки ҳаррӯза моро тамошо мекунед. Рӯзи ҷамъа муборакбодии рӯзи Саиди ҷамъа ба ҳаматон бачаҳо азиз. Числа имрӯз 26 сентябри соли 2025 сол дар рӯзи ҷамъа навор кардем. Навори хонаҳои фурӯшӣ арзон аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори Тоҷикистон байрешон пешкаш мешавад. хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартираҳои фурӯшӣ арзоноша фақат ҳаракат карда навор кардем. барои реклама WhatsApp мегзорам. хона, замин, мошин чизе боша метавонед дар WhatsApp муроҷиат бикунед. YouTube, TikTok, Instagram дар реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда фурӯхта метавонед бачаҳо. лайкҳоро монен, фикротонро комментария кунен то чанд сума, чанд сотих, чанд квадрат, чанды метаж дар корай таги комментарияда видеоро стоп карда нависем, видеоро сар мекунем бачаҳо. бародарое ки дар Московский област кор мекунен, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ширкати Акаи Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кӯлоб, Файзобод, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. бародарои муҳтарам, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дуҳуҷрага, масоҳати 1 сотих замин, ноҳияи Рӯдакӣ, роҳи Ҳисор айни Гарадогда қарор дорад. дар ноҳияи Рӯдакӣ хона дар ноҳияи Рӯдакӣ 290 000 сум нарх, яъне ки дуҳуҷрага 3/5, калидори 2/6, падвали 2/3, ҳаммом дора, ҳоҷатхона дар ҳавлӣ ҳастай. обсвет дорад. маълумоти пурра тариқи рақамҳои WhatsApp 290 000 ҳозираша нархи хона муайян шид. ахири WhatsApp-и соҳибхона 0078 аз думи канали Саудо ТВ метавонен муроҷиат бикунен. ҳамин видеои мо ҳаракат карда дӯстон дар видео лайкҳоро гузорен. наворои мо бояд тоб рава хонаҳо савдо шаванд. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. 35 сотих замин 8 ҳуҷрагаҳай. тамошо кунед. дар ноҳияи Шаҳри Туз, деҳаи Айвоҷ, Ҷумъаназар, ҷамоати деҳоти Ҷумъаназари деҳои Айвоҷи ноҳияи Турсунзодада қарор дорад бачаҳо азиз. бахшиш ноҳияи Шаҳри Туз 250 000 нархаш, ҳеҷаш калидори калон, баъдан хона ба хона тақсим мешавад. 250 000 нархи ҳамаи 8 хонаву 35 сотих замин. хона ҷойгир аст дар ноҳияи Шаҳри Туз, ҷамоати Ҷумъаназар, деҳати Айвоҷ. меган дар 35 сотих замин 8 дар хона кардем. 4 тош таъмир дорад, 4 тош таъмири миёна, 1 то тапчани миёнаам дорад. хоб маълумоти пурра тариқи рақамҳои 74 54, ахираш 250 000 сум. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. одамоне ки аз ноҳияи Вахш, деҳаи Ҳаёти Нав, хонаи назди ҳавлигӣ арзон хоҳиш карден, бигиренш бо хишти хом бардошта шудагӣ. хонаи фурӯшӣ дуҳуҷрага ки масоҳати 10 сотих замина ташкил метиҳад. деҳаи Ҳаёти Нави, ноҳияи Вахш 180 000 сомонӣ, ҷамоати 20 солагӣ. хона дуҳуҷрага, 1 калидор дорад, дарахтҳои мевадиҳанда дорад, хурмо, бодом, ангур, чарогоҳ дорад барои молу гов кардан, об дорад. ҳуҷҷатҳо ҳастаи 180 000 сум нархаш. ин ҳамин ҳолат кардагӣ дӯстон, одамое ки фақат харидоротон метавонен муроҷиат бикунен.
و دوستان میگذاریم به چهارمین خانه فروشی نزدیک حولگی. یک ساتیق زمین 2 حجره در ناحیه سینای 2 شهر دوشنبه. 230,000 سامانی نرخش. یک ساتیق 2 خانه. سراشنا سینودو محله اسپچک. تریتوریای زرنیسار. پیشی تاکسی های حصار و رگر. یک ساتیقه 2 حجره 230 تا کم و بیش با سودای ساز کرده میشه. این خانه کلان فاسون خشتو قسمتی کوخنی. معلومات پراشه زنگ زد بگیرین. لایکاتون مونین، پادپیسا کنین، فکراتون کامنتار کنین. رقم برای رکلام در اول در آخر موندگی هست بچه‌ها. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی نزدیک حولگی. آدمایی که از شهر کلوب خانه ارزان خواهش کردن پس بینین اکا. اینا داخلی خانه ها اینمی حالت 250,000 سامان نرخ. کلیداری فسانه خشتو با آبایای یعنی که حضیر زمان دارای 3 حجره 12 ساتیق زمین در شهر کلوب در نوکن قرار داره. 250 تا معامله سوز داره. السلام علیکم مردمی که از شهر کلوب خونخر هستین. خوشو به حالتون بچه عزیز. 12 ساتیقه حولی 3 حجره آب و برق هستی. مسئله داکیومنتو 100% هستی. معلوماتی بیشتر با تلفن اخیری رقمای صاحبخانه 4908 میتونن زنگ بزنین بچه ها. نوارو خیلی معقول شد یا که نشید خانه ها ارزانن قیمتن حتما کامنتار یکنین سعودو تیوی کامنتوی شما را اجداد میکنه بچه عزیز. میگذاریم به ششمین خانه فروشی نزدیک حولگی. خانه نزدیک حولگی است که در ناحیه 8 شهرک شیدان کوچه ام قربویف میگن. 230,000 نرخ. 10 ساتیق زمین 4 حجره کردگی. خانه با نقشه 4 حجره و یک تهخانه. مساحتی اوچسکه 10 ساتیق زمین تشکیل میتیه. حجت های خانه باشه 100% کردگی. خانه همی حالتی کروبکه کردگی. آب و برق هسته. یعنی که چخوری برای حجت خانه بیرون تیار کردگی هسته. در موضع خوب قرار دارد. نیحال های نو شنوندگی. خب معلوماتی پراشه بگیرین. 230,000 سامانه اینمی حالت. محله پیش مردم همه زندگی دارد دوستان عزیز. میگذاریم به هفتمین کوارتیره فروشی. هر یک ویدیویی که سعودو تیوی میگذارد 2 سعودو تیوی است. هر شنای خبرای مثال کوارتیره ها خانه ها را موندن میگیریم بچه. نیتول که یک ویدیو پونی کوارتیره شاید که خانه های نزدیک حولی شود. اویدی کوارتیره 2 حجره کوارتیره در سوکولنی اتاج بچه عزیز. سوکولنی اتاج 47 کوادرات. یکم میکرورایونی شهری ترسونزاده 260,000 سوم. دوستان عزیز امی چیزی که مثال میگم خفه نشین. امی نرخایی که میگذارین ما میبینم باور کنین 70% 80% ارزنده به نرخ نیسته. ما اگر رکلام میکنیم از ما رکلام کردن ما حق کاری ما نمیگیریم بچه عزیز. نکی مردمی همو نفرایی که در روسیه کار میکنن اپاشکایی که زنگ میزنه 7 ساله 8 ساله کار میکنیم هیچ نکی اگان خانه‌چه به خدمات بگیریم. حرکت کنین خانه هاتون ارزنده به نرخ مونین. سودا شواکی بود این باره نگین که سودا تویش که زنگ نزد. میگذاریم به هشتمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است در امی دوم قرار داره بچه عزیز. 2 حجره کوارتیره یکم اتاج مساحتی 63 کوادرات متر. ایرا سه خانگی هم کنیم فکر میکنم میشوند. هشتم میکرورایون شهر حصاری بستانی 295,000 سامانی نرخش. نگاه کنین 295 تای 300,000 سومایی که کروبکه های بچه. دیگه چی بگیم؟ خانه در حصار هشتم محله در پشت آشخانه لذت قرار داره. یکم اتاج مساحتی 63.5 کوادرات متر. معلومات پر رقم های واتساپ اخیر 66 62 باز میتونین معلومات بیشترش بگیرین.
аз мо навор кардан, аз шумо равон кардан, аз шумо интихоб карда харидорӣ кардан бачо. мо сабаби савдошавӣ мешем. аввалаш давом баша азиз. лайкора монен, подписатсия кунен дӯстон азиз. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар Кони Бодом қарор дорад. аз ҳамаи ҷо қабул мекунем, аз ҳамаи ҷо навор мекунем бачо. не толка ай душанбе ё ки ай восе холӣ ё ки ай ваҳдат фақат. аз ҳамаи ҷо нафарое ки тамошо мекунем, аз ҳамаи ҷо навор мекунем. сеҳуҷрага квартира масоҳати 68 квадрат, 4 этаж, ҷавонон 13 дар Кони Бодом 200,000 сомонӣ нархш. 4 этаж, сехонагаи 68 квадрат. квадрати беҳад мисол калон дар ин давру замони ҳозир. ҷавонон 13 Кони Бодом. документҳо мега Созаев. сехонагаи 68 квадрат. ремонтош хай дӯстон дестен кадом ҳолат қарор дорад. ремонтталаб мегирен, мисол откритӣ мегем, ремонтш мекунем. одамое ки ҳамин ҳар як шахсият удобствои худша худаш ташкил мекунад. ҳеҷ ка барои мо мисол шароитора муҳайё намекунад. даҳумин квартираи фурӯшӣ. ана ин квартира ремонтш беҳтарин кардагӣ, фақат мехарен, зиндагиро сар мекунен. 429,000 сомонӣ. якҳуҷрага квартира ки масоҳати 36 квадрат дар ноҳияи Сино, якум этаж, 429,000 сомонӣ. дӯстӣ ҷоми 28 мега. ремонтш замонавӣ кардагӣ, фақат одамои харидор 4 та 5 ахири рақамҳои соҳиби мулкай аз уми канали мо метавонен дӯстон муроҷиат бикунед. дӯстон мегзарем ба 11-умин хонаи фурӯшии Душанбе. хонаи назди ҳавлигӣ 6 сотиха, 4 ҳуҷрага, 490,000 сомон нархш. ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе ба қарор дорад. ассалому алайкум мардуми хонахар, одамое ки аз Душанбе хонахар ҳастен. хона дар Дарёбод, ноҳияи Фирдавсӣ, Душанбе, маҳаллаи Дарёбод. 4 хона баня дарунашда. веранд дора, веранди калон, замин 6 сотих, ов свет, ҳастаи доимӣ, шароитҳои аҷоибот барои зиндагӣ кардан. марҳамат, занг зада пурсон шем бачаҳо. дӯстон хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp мо остак муроҷиат кунед. худмо худо хоҳад рекламаш карда остак фурӯхта метавонем бачаҳо. лайкора монен дар канали Сауто ТВ 01 подписатсия кунен, фикротона комментария кунен. хона, замин чизе бошад дар YouTube, TikTok, Instagram реклама карда фурӯшта мегузорем. зинда бошен, сарбаланд.